Tuđmanovo zvanično proglašavanje opšte mobilizacije u Hrvatskoj najmanje je vest za borce sa Okrajine, Bosanske regije, Banije, Korduna, Slavonije i Baranje. Na tom prostoru HDZ-ovska politika mobilisala je još odavno gotovo sve Hrvate, jedne dobrom voljom, druge na silu, dok je manji preostali deo umakao. Najveći broj je u ustašoidnu soldatesku stupio dobrovoljno. Pa šta onda od jutro znači proglašavanje opšte mobilizacije i šta ona može preokrenuti u korist Hrvatske? Ona je samo dokaz više da su se ustaše godinama pripremale za borbu protiv Jugoslavije, posebno protiv srpskog naroda i Jugoslovenske narodne armije. Njihova koalicija sa Slovenijom i ništa manje Austrijom, Nemačkom, SAD-om i nekim drugim manjim vojnim i obaveštajnim informacijama sa zapada obećavala im je i konačan uspeh. Zar to ne potvrđuje veliki broj plaćenika u redovima soldateske, počev od Nemaca do Crnaca, naših najvećih dojučerašnjih nesvrstanih prijatelja? Tako su se, eto, mnogi nesvrstani svrstali na stranu onih koji su po treći put zaredom u posljednjih nekoliko decenija nasrnuli genocidno na one koji su ih uvek do sada pobeđivali i potom ih čak i štitili. A rat se, što je znano, ne dobija novcem, već srcem i voljom. Srpski narod, počev od Okrajine do Slavonije, ustao u odbranu svojih ognjišta. Sada oružjem traži priznavanje one teritorije za svoju, koja mu i po ranijim dobijenim bitkama i po prostoru na kojem vekovima živi i pripada. Zar sama činjenica da je u Hagu priznato pravo predstavnicima srpskog naroda da izlože svoje argumente nije dokaz više da sve veći deo sveta pod pritiskom istine prihvata da se o toj istini i javno raspravlja? A kako i ne bi, kada se ko zna koliko puta u posljednja 2 meseca svet mogao i na licu mesta uveriti da je Tuđman prekršio sve dogovore sa srpskim narodom na tom prostoru države, želeći da je prevede u nacionalnu manjinu ili pobaca u jame kao i sa predstavnicima Jugoslovenske narodne armije. Doveo ih je umalo pred svršen čin, ali i naterao ih da mu ne dozvole ponavljanje prljave igre i istorije. Za razliku od njega, srpski narod i JNA slušali su do sada sve jugoslovenske i evropske dogovore. O prekidu vatre izvršavali naređenja i ispunjavali svoje obaveze i ko zna koliko puta bili prevareni. Front na hrvatskom delu Jugoslavije ipak više ne dobija u širini, već po dubini. Od Vukovara, odnosno od Petrinje preko Kupe, jedinice odbrane nalaze se 50 km južno od Zagreba. Nešto istočnije situacija je ista, kao i oko Okučana, gde se ubrzo može očekivati pad tamošnjeg najjačeg uporišta ustašnoidne soldateske Nove Gradiške. Obaranjem ustaške vlasti u Vukovaru, Osijeku i Gradiški biće zatvorena 2 sada značajna prilaza HDZ-ovaca do ovih mesta iz pravca Zagreba, a to je deo iznad Papuka, gde se na ognjišta sa oružjem u ruci vratio veliki broj Srba koji su odavde bili pobegli od noža. Žestoke bitke vode se i oko Zadra, Šibenika, Drniša, što je dokaz više da se Kninska krajina iz sata u sat približava Zagrebu sa zapada i da front po dubini dobija na intenzitetu i na jugozapadnom delu oko Splita, gde su Kninjani već danima na moru, ali i oko Dubrovnika. Tuđmanov pakleni plan o velikoj nezavisnoj državi Hrvatskoj prerasta iz vatrenog napada u pepeo